Oh, ari tato inahu, baik masiwe map mamone antur karawi to im gom doho bertemanmu la boma ngarala alkohol, la komiks, la tramadol, la boma paling viral balike mamai oke, la tawon liar ku ngarana. Sebenarnya gom doho tiar keuntunganmu berteman masuk hede, malahan gom doho mawarare poi pitimu icana, maka dua kali gom doho re orang peken mango, orang peken pelu, walaupun ompo diceko ampa. Terus maka tolu kai walina overdosis barang gom doho edere nonomu sok doho edere maka organ tubuh gom doho hancur dihancur edere akan menimbulkan kematian kasih adat sing gom doho re umum bepeto imu bepon MK dia ade mo orang made bagara-gara nonomu la tramadol la komik la alkohol dan la tawon liar. Misalkan gom doho tis perpawara pitim di balik sok doho ede di gom doho mampangan to ikuning tiba di dampar di dampar ku ara nanti muni de mampanga bongi inamu mampanga fare inamu mampanga piti inamu suram ibelekem ede dengge nahu ke macaru ning veli si pangahara tambo rasusu dingahamu kurma saru kince sarumbumu de akeng gomo doho ke manonoku madan tahu hasi ede manono ko tramadol la komik la alkohol la tawon liar di make pamade di make mampa ulu nah ngaka ngom dohore supaya ngom dohore di tahu kaimu bune ama ita an kabaremu nonomu tawon liar nonomu tramadol nonomu komik mamade amai wati nonom ede ita amaro nah syukur dani amatis nonom ede itani dan mudah-mudahan anggap doh sadar to imu nih antai mawara nono edewali nih dan ake semoga bermanfaat dirubah ngom doh ma toi